Ʋɔnudrɔ̃lawo tawie velia. Efraim ƒe viwo ƒoƒu aʋakɔ aɖe nu ɖe Zafon, eye woɖo du ɖe Yefta be, nu ka ta mèyɔ mí be míakpe ɖe ŋuwò esi nèwɔ aʋa kple Amonitɔwo o? Míele dzo tɔ ge wò aƒe ɖe dziwò. Yefta ɖo eŋu be, meyɔ mi gake miegbe vava. Esi mieɖo xaxa me la, miegbe, miekpe ɖe mía ŋu o. Metsɔ nye agbe ke. Míawo ɖeɖe míewɔ aʋa la, eye Yehowa kpe ɖe mía ŋu, míeɖu futɔ la dzi. Ɖe wòhiã be miawɔ aʋa kpli mí le nu sia ta? Yefta yɔ Gilead ŋutsuwo ƒoƒu, eye woyi ɖawɔ aʋa kple Efraimtɔwo. Gileadtɔwo wu wo, elabena Efraimtɔwo gblɔ be, mi Gileadtɔwo la, mienye ame dzeaglãwo le Efraim kple Manase me. Gileadtɔwo xɔ Yɔdan tɔtsoƒe siwo ge ɖe Efraimnyigba dzi, eye ne ame siwo tsi agbe le Efraimtɔwo dome gblɔ be, na matso tɔ la, ekema Gilead ŋutsuwo abiae be, Efraimtɔe nènyea? Ne eɖo ŋu be awo la, wogblɔna nɛ be, enyo, gblɔ be, Shibolet. Ekema amea gblɔ be, Siblet. Elabena matɔ ayɔ nya Shibolet nyuie o la, wolé nɛ wu nɛ le Yɔdan ƒe tɔtsoƒe la. Wowu Efraimtɔ 22,000 le ɣe ma ɣi me. Yefta nye Israelviwo ƒe ʋɔnudrɔ̃la 6. Esi Yefta, Gileadtɔ la ku la, woɖii ɖe Gilead duwo dometɔ ɖeka me. Ibzan, Elon kple Abdon zu ʋɔnudrɔ̃lawo. Ʋɔnudrɔ̃la si kplɔ Yefta ɖo lae nye Ibzan, ame si nɔ Betlehem hedrɔ̃ ʋɔnu na Israel. Viŋutsu 30 kple vinyɔnu 30 nɔ esi. Etsɔ via nyɔnuwo na amedzro ŋutsuwo woɖe, eye wòkplɔ ɖetugbiwo tso dzronyigba dzi vɛ na via ŋutsuwo woɖe. Ibzan nye ʋɔnudrɔ̃la na Israel ƒe 7, eye esi Ibzan ku la, woɖii ɖe Betlehem. Le Ibzan yome la, Elon Zebulɔntɔ la zu ʋɔnudrɔ̃la na Israelviwo ƒe 10. Esi Elon ku la, woɖii ɖe Ayalon le Zebulonyigba dzi. Ʋɔnudrɔ̃la si kplɔ Elon ɖo lae nye Abdon, Helel ƒe vi, tso Piraton. Viŋutsu 40 kple tɔgbuiyɔvi 50 nɔ esi. Ame 70 siawo dua tedzi 70. Abdon nye Israel ƒe ʋɔnudrɔ̃la ƒe 8. Esi Abdon, Helel vi ku la, woɖii ɖe Piraton le Efraimnyigba dzi, le Amalekitɔwo ƒe anyigba dzi.